Sana. Sim. Kinong ilagay kay balami, iba iban sami. Kasih mommy tips. Kasih mommy bag. Tips is bag. Is bag pa iduro ng bakun. Ini nang ba, ini nang yun. Sunod tingin ko na laya dyan. Laya po siya na yan. Diba Mayu? Ano? Bisa? Hindi ako may kinyot lord bakun. Ang lahat ba na lahat? Ibon ka nung tulong. Kanong tulong. Sa inyo uhihin to. Painto yata ka nungot. Kaya bang jimam sama senung kapag bang jimam. Gini yang bunkam na kikun. Uy, nyala ha lo jimam ini. Ke song ke. Na bibro na dunay bro. Ya kan. Jangan nongkit jengkit. Kit bat mat, kit betir. Ban ngada ngadrim ngapa hek pak. Rem ngapa hek pak. Kamu sini ke bawah. Tama atau memberat. Enjoy itu tuh. Sang tuh sang. Nah, wala na sa tayo bahaya yoor minsaw. Tangang niru itin. Pwede tulun pa rin. Ya sa inglot. Here. Sang. Wow, komen ni. Hindi sang lalaki. Amak. Hap. Sini. Pilih sana. Sim. Sila. Kelak. Jangan tukin keluar jam. Jangan keluar. Oke. Ini subang kon. Subang. Sunghap. Kelak kiu. Ayo tuh asin. Nah, ini lalak kayak kawan kayak balot, lalak kajong. Di kami pe itu buat kebakun maka hafal melen di kun maka bakun. Oh, pe ini layam pe ini. Lawat kami layam kayak. Jangan ke balkon. Jangan lakaman. Dah kan, kawan, bikin mana? Itu buat hati kabel, ya nape gelap di bawah kabel. No, benai kong ikun jong pi. Yang lain benai. Lamis F. Lara, pet. Ini wan pa kapong nakasud. Dila hero te nakasud. Hai. Kinong ilagay kay balami, iban sami. Okay, ini run exercise naman in sami way paluan iban sawan. Iba strong paluan. Temen ta kidal gajingnya kun kini sakini arngut pat. Ini barang semela. Lakanya kuno. Ini pengen ko nalot. Ay. Yesus kene beda. Sang. Lawan. Ya nak kabalas layam. Oh, ya nak. Banyak dibisakin.
Dia ni ngedan kan nungut layabuan mah ni jerain ren. Sana sedih sibet sabe. Calo ya tara saput ya sawa. Mabalas sabe ngi habelino baro-baro. Takan. Nidang yalum ni lagi kun. Ni habelum lagi kun kikti habelam ni. Oh layam. Dah buat pengepet. Empet dah. Sorry. Dah ya pet lu barakat.